Jatunan balai ki phung kaham tini horo 5 months of finai tini je media house rong no tini chengoro kuthum lai mani reason ka tini chengbus kang 25th of February bo cheng tini kaisa organization eba society abaseng launch khlaina thangai tongo aboni bumung ka tifia short form bo and aboni full meaning ka Tiprasa Film Industry and Artists Association. Ar tam kedal jak tong mo bohai ar ki masanai ro puto kedal jak tong samai ro puto kedal jak tong bohai ar a je organization mai tam khaijana ro buskai nungsto nora bumung khana to sign maka Tiprasa Film Industry and Artists Association to Tiprasa je origin artist eba je satsang ro samung khana ro o entertainment filo je tong ro bro joto na ro included ke abon bagen to bumung ma ke jago ke o jagane chini o tifia ni nahar mungka chang buskango chini takta message rai chini artist rok chang nadi 25 years rom yaba kabang ma kusung rom chang samung khlai tong ha ba but pia ba chang gerangsa jaga o thumja gani ba chang bebak no oroi eba bisa piring no ngi tongo so chang once go chini nahar mung omono chang chini je oroni young generation eba chini je kaham artist ba chang or je khlai to individually je khlai to no chang bongno no tui kaisa gerak ke association khlaini ni and nahar mungkha kabang ma time no chang nuksa go chini artist eba chini culture no tei buibe thangsang maro head ba chang basai mani aba chang khorang te chei mani so abono tei no chang tini amsok je ora je senior kabang ma tongo eba yang joton tongo tebo tongo tini ora joton no rong nukla to chang abono nahar mung chang abono tei gerak ke chini culture no rominarang ni eba chang chini culture no tei kebo hamia saya khlai tong me janga bono tei basai manani and chini in future chini je tab ketal je young talented chara rok tongo borong chang tam opportunity dui man tam ningang ke kaisa gerak organization eba mungsakri ni bagino tini chang father hasero we bogdali mayangi tongo kabang ma talent tong head ba jodino chang kerengi tong ma hangke father ni je organization eba je ati talent han kabang ma khlai tong ai rok eba samung panang tu chang chini ro te rohor maya eba changni kuno correction krengi thong chang obon nahari tong je chang in future chang connect khai manani and chini kabang ma talented chare rok na chang warna ni ba थांनाय 2019 kaisa am hain kaisa organization khalake ata nai ar kabang ma member ok tong a member ok no ke nokpom he kolom tong abon te yang sasio no pulano belekna hambai jeni media person no jeni abo press meet cover khaman bagai gai tifia kaisa film ni whole artist no te ye kaisa bosong kaisa artist bosong te songsajak mani abo motha abo jong kabang ma jinero organization nokor kha keba jan ni group keba ror sapnai simi keba musanai simi ma hita khono tong phiaba aba haikete na kabang ma jong lai thanai tabuni songjak ma kawni isa answer mar sinai abo khanka kabang ma aba haikano kha je omo haike wansugui kaisa obachini culture no develop khainani eba chini artist no develop khainani amo haina sigmungtui jong yapri sele mane phiaba aro kabang ma borok tong kabang ma aba hai mane yapri baksa ngya deng na hingba apugo covid ni bisingtei kabang ma samoro butanglai meyang lekha abagai abo processing aboni samong unsuccess ngai bai thanga phiaba tabuk aboni experience aro ang tong aro afu ang vice president kintu tabuk jong amano tui mani khe oro kha jong abon unsuccess ngmaro no point khai no jong amano kaisa ketal ya priselemani karon tamoni male afu go kisamisa especially a jaga wo ang men jong khaina sanamu jongo afu go majority aro singer ro bang eba musician bang ke yang artist ba dancer ro bising kisamisa ekdom less members angkai tangi joto phaibe ya semi afruga organization ke tabuk sangkhe entire film by the related film ni bisingo doni ni bebak se klai thang tai sana se nangya film ni sak bini bo satung no kholop khai ke bini saklamo no joto no klai phayo abagai jong of film ni mung rioi kholop mane afruga ke afrug ni organization by organization ni sam phele nai karon tamon himalaya jong o kamini saya sukya rono nainani abo to jodi nangui tong khangka afro thangnai phiaba jini
number 1 samung kha chini artist no develop khainani bhai ke boini state ni bai ba boi bai oron chini orotai chungbai tongnai kwbang ma dofa tong boro bo jono sakna yangjao kwbang ma jagao angka a jagao sinijaknani boro we walai ya phiaba chini samung no chong chini development phunugui chong boro bai sinijaknani amo ya prisenan bagino chong o motha khalaimani engkai tabuk abono chong khaimani prai disiknei laitangkha phiaba chong registration mamani bisa ka phiaba kebo semia kong tabuk officially launch khainai chini first tabuk chini yapri barsa kaisa yapri tabuk bahana thangi dong abo kha chong o tabuk 25 February o je program khaina thangi dong a program bena chong pula yapri senai tai amai kana turuk chong step by step chini abo film industry aba artist roni je kaisa tamo talent dong ngai tai tamo khaidai dong ka buibai tam ngai sinijakna ni ngai main matter kai so omo hai discipline no maintain khaya kai tai abo development la kha bagi chung discipline no control khaina bagi omo thasung samani ka tabuk sung o 25 je first event chung khaina thangi dong abono chung handle khaida ka chini kabang ma section dong abo section ni bisni khoroksa chung chin bukuk juli no ei fashion ni ayang eba amo hai model roni kon bagai bono bazar jak ka bo amana tei bono bo satham kisa bono jar launch man jaga banan program phane 15 tarik phaiwar abo hungkan ke accurately club house ko banquet hall ko naminani Nehru Park opposite de Nehru Park ko ajago anno nara jutuno member nani ka boma system ke na tamu no je taba film actually joto organization kaisa criteria tongo and abo no to ino chini bo kaisa tongo member ngani thangkang kang ke joto borong no member ro danai abo bo ko gya do joto borong no member mang nai abo bo ko gya because jefro mem chung kaisa organization eba just upon a bite hamul reason tamba kaisa jaga wo chung kaham kereng kha discipline tongmai kang ke abong ya so chini membership nan thangkang ke obviously quality je member ni bisingo tongo borong no sung tunai tamni kang ke samung khai tongnai kogono tongo 100 jana tei tongmo kono lab kre if jodi no perfectly samung khai kang ke and membership ni criteria kang ke bopuila artist mangra nai kaham and chini kaisa lifetime membership ning kotongo ekbar jefro puila na horo aprong kai membership bo 500 mare grane then aboni ulo hungkan ke 100 ke ri thangai bo manli abo chung joto no aro khop jago chung bo aro ni member no so je katal hapai nei borong ni bo same no rules chini bagi bo same no joto no equally to ni tapso jara kharab bosok to chung tabosok jara to I think 40 jana no hini manka ek bochor kai tonga chung mono ram khani dara thajing bo sai thangka ge chung asuk nilar khani tong lakha tam ni ka ke chung nai do chini boro rong kha chung kuno mane sakang haino chirik layo tong thok layo ha ba so this time ge chung kisa ekdom execution ka hamge khaina bage planning now no joto no time now no khlai lakha and tabo obono chung kha khlayo I hope ki bus kango te bo ka hamung thun abono president secretary lo song jakam harat to yeah of course tara gangke president ang mi Sharmili Deborma ang gangke vice president yang tongo secretary Monojit chini yang tongo treasurer asong ta bo gangke fashion coordinator gangke tebo tongo bang ma jefro narok event of hainai after narok kaham ke saimani thang obviously narok 25th Sunday to narok malai na tongo tese specially hai ba ang Dr. Juhili Deborma khoroksa chin tifiani member ngai norok jotono no belai hambai mahnu tini phaima bagi chino press meet no cover khama bagi 25th ni kok chana thangkang kai 25th February je jengkaisa small event khaina thang tong 25th to chin official launch tifiani nge chengwan choka tabuk because starting nge chengkaisa chikon haipana kaham kaisa event songsana ni je jaga cheng invitees shimi te press shimi se tabuk chini invitees so tongo future ro amo jodi te potor the khaima khangka afruke cheng omono joto audience ne bage available khaira nai hingke omoni bage no cheng chini launch fashion show jeta future vision hingke fashion week chini haste wo fashion ti to tabuk kabang ma samung ui tongo na ma hinsinai haipano actual je fashion event je fashion show cheng father haste nugui phayo a mani no or cheng tubi maya hingke cheng tabuk chini team o joto profession ni no
चिनी हास्ते नि एक्सपर्ट नमा हनाय नों डायरेक्टर हिंदी म्यूजिक हिंदी डांस हिंदी एक्टर हिंदी जतन करंजाक के आंबो ओ सेक्शन फैशन ते करंजाक हंके बा जे प्रोफेशनल मानै आमनो आं चिन हास्ते चिन बोरंग बागे तुबि फाइना मसुं तेब नाइथे थोके तेबो कहम के हंके फैशन इवेंट तो चंगासा फैशन शो ते कैसा हंके आमनि पार्ट तंगो गाला ग्लैम मीट हनै चंग फातर हास्ते कबांग ननुगो जे मैट गालांगो जे जगह चिनी माने चिनोरन तो सेलिब्रिटीज रोगाम ते रेड कार्पेट मा से माया खुताक जरते गे आ अपॉर्चुनिटी न चंग चिनी जे सेलिब्रिटीज तंगो चंग बोंग नो आ लाइमलाइट आ ग्लैमर आ रेस्पेक्ट रनामो संगो हंगे चंग चिन यारोनी 10 सेलिब्रिटीज रोंग चंग चिना रेड कार्पेट नि ग्लैम गाला मीटो इनवाइट खाइजाक बरगो फाइनाय हंगे आमने यागुलो जे इनवाइटीज रोक चिन त्रिपुरा हास्तनि नोन पर्सनालिटीज बरगो करंगै तंगनाय चंग 100 to 150 नो लिमिटेड के चंग चिन इनवाइटीज ना रखा ओ नाहारमुंग बाय जे चंग चिन और प्रोफेशनल माने नो तेब नाइथा थोके तुइ फाइमा नाही